What you're lacking, Mr. Mickey, in enthusiasm. Cheers. Talk of segmented conversations.
that, both of you. One, two, three, four. This is a fairly old number, and we've had it in a set for a long time. Those of you that's come to most of our gigs should know it. It's called Teenage Revolution.
And we've never been over there, I think we're not qualified to say anything about it. This is our thoughts. There's a lot of humming. Are you alright? How are you? Great. So what? Oh, when the idiots. It's a new number. Oh, it is. Yeah. The new number is called Social Portrait.
You alright? Are you enjoying yourselves? Fucking hell. Oh well. Don't say we didn't try. Everyone, when the best guitarist in the land finishes. Right, this one is a Lou Reed number. Every band in town does it. We do it better than Lou Reed. Go wait for the man. Naeth e, ond dwy'n, roedd e'n lleidr. Ond roedd yn bwriadu rhoi'r arian yn ôl rhywbryd, ond roedd. Fe fyddai Pauline gwmni iddyn hwyll dau. Ond ni allai ei ddarbwyllo ei hun. Dechreuodd y dagrau lifo dros ei ryddiau. Ni allai ei hata, ac ni cheithiodd wneud y chwaith. Wyddai bellach beth ddylai ei wneud. Fe ddylai roi'r arian yn ôl, a hynny cyn gyntedd a phosib. Roedd wyddo aros tan y bore, roedd e ddim am gael ei demptio eto. Roedd yn rhaid iddo roi'r arian yn ôl y mag mam ar unwaith. Wedi penderfynu, chollodd e ddim mwy o amser.
Dringodd allan o'r gwely a chymryd y tin. Camodd at y drws. Wrth droi'r bwlyn, cofiodd am Sam. Tynnodd bapur pint a darn hanner can ceiniog allan o'r tin a'i rhoi ar y bwrdd bach yn ymyl ei wely. Yfori, fe brynau Sam yn ôl oddi wrth Mr Powell. Bu Sam yn gyfaill cywir iddo am y flwyddyn. Nid ar Sam roedd y bai am na fedrau siarad. Cudiodd yng ngweddill yr arian. Bob dimau ei gynilion ei hun, hynny a enillodd wrth weithio a'r elw a wnaeth yn y ffair sborion. Roedd e am ei mam gael y cyfan, fel iawn am iddo geisio ei thwyllo. I ffwrdd ag mor distaw all y goden fach ar draws y landyn i stafell mam.